lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay luktan ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Andrea. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube, ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawi sakmet ang nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan, gapu iti saam nga inak linakam. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Agkasargaya man ni Rosemary, friend? Un nga rod, friend. Mapantayon tumot iti kasta. Masaksyan tayo umot ti panagmaymaysadan iti asawa na. Ay katwan ang asinon tungay ti kadwata amapan, friend. Nadamag mat siguro dagiti daddo mapay abatch tayo. Nalabit nga adun to ti mapandumar ay. Agkikita tayon to ijay. Wan matkit di ken maysa. Sigurado nga iyawis dan iti kaadwan. Wan. O, kasano? Dagasan naktong arodan ije balay intan Sabado. Wan dagasan kanto tagid dan tamapan iti ayan da Rosemary. Wan friend, agkita tantong arodan intan Sabado. Ni, agalas 12 matgaya man iti parbangon. Naglukot. Tsak matan napupuotan ti oras. Parbangon gaya man. Ay, naimasak matan ti nakiistorya ken nakisalsala. Ay, kasanwa akpaitan ang makaawid ngay. Sapay, naturugan da Rosemary. Manmano kami laangan ang nabati dito'y salaan. Imunamat nga mina na nagawid ni Christy. Dinasayat. Mangkita ak iti motor ang mabalin ko apagpatuludan. Iti kasta, makaawid akon. Narigat mat, no agbigbigatak dito'y kasaran. Andrea, sa dinungan ti papanam. Abay, nauma ka din na makisala? Ay, kwa Franklin, agawid akon. Ay sos, agawid ka iti kastoy nga oras? Una, mangkita iti motor ang mabalin ko apagpaytuludan. Awanin nabantekdan. No kahit mo, sumurot ka kanya. Agawid tayo di balay. Ijay ka na maturog, tasakan tumasapang agawid indon bigat. Ha? Oh, hapi kas lanaklaat ka. Di kagdadang, taon da kas ngaramidagkan ka. Kwa Franklin? Danag mo na ya. Among matamay sa kadagiti lalaki akasisingpetan abats mo ida high school. Saan ka di? Uwan matkit di Di ka ka din agkad-kad. Nala, umikan. Sumurot kan kanya. Di kagdanag. Tawan da kas ngaramidagkan ka. Narigat mo't no agawid kay tikas tinga oras. Ang mga no anya pa iti mapasamak di tadalan kan ka. Naputam ka di, asimangpat ni Franklin itay parbangon, lakay. Uwan bakit? Kasla damat kadwa na simangpat. Ay na talaga nga adda, lakay. Ne, asino nga? Ay, tsak ang buwa. Kasla babae mo't tinangag ko akasarsarita na. Ne. Asino nga dito babae? Ganawan mo't naramdaman ko na ubyan. Tinasaya at kasaritam to di anak ta apaman amakariing Lauro. Sana mabali na basta giyawi diti babae, diti balay. No kasampola na tulagan tayon ti panagkalay sana. Aramidan tayon. Imay kami, nakayat miya tulagan tayon.
ipanagkalay sa dagitanak tayo, abalayan. Ha? Inyawit anak mi, anak mo. Iso na sinlang roda sungbatan, anak mi, non yaman dinapasama kadakwada. No siyakla amay isa, awan parikot iti day taabalayan. No pudno nga ada napasama kadakwada, ay katrabang nalaang agkalaysadan. Iso nga ron, ngata kami ita dito abalayan. Iti kasta, mapagsasaritaan tayon, no kaano tipit siya, ti kasar dagitanak tayo. Ang Franklin, amumat nga awan napasamak kadata saan ka di. Naturog akla ang ijabalayo. Kan may saan tamot ang nagkaida. Wen, amok da ita. Hangam saan nga ron amamati dagiti tatakil ko. Imposible ka no nga awan napasamak ka data. Nakababain ka no saan ka nga ikalaysa. Anya amatan. No amok lakas to iti mapasamak. Jakla ko man simursurot kan ka. Andiya? Timadi, sandak matan adinamag dananang kentatang ko. Imanugot damatlatan iti kayat dagiti dadakkel mo. Awan mo't kiti takas na. Balasang ka. Baruak man. Awan pa yung nobyo, saan ka di? Awan mo't nobya. O di awan nga rin parikot. Pagyamanan mi unay, tinatarayo, iti panagmaymay sa dagiti anak mi, ada Franklin ken ni Andrea. Ragragsakan tayo nga ron da ito aldaw, para kadagiti anak tayo, anaglantip ti puso na. Welcome kayo amin dito inano mo o pagtangan mi. Nagiti salpay anangan, agdiritso kayo lang iti panganan. Ano, timakan kakabsat? Agraragsak, kaya nagsasala tayo. Kas panangrambak iti panagkalaysa, dagiti anak tayo. Yay! Congratulations! Masikog ka kunam, Andrea. Wan Franklin, iso apa nga asim tag nakam kamat ko man. Agbalbaliw kan. Ngamin, addanton anak ta. Gusto ko man tikas ta pa naging inom mo. Nagsaya atin ngay. No addanton anak ta bakit? Agbiro ka kumamat nga rudan iti pagtrabahwam Iti kasta, addanto ipakan mo iti agbalin nga anak ta. Anay ko, apay nga agsipat ka ngay, Franklin. Ayop ka. Di lang man mandamandara na kasta si Gandhi, ha? Agtrabaho ako kaya ko tagtrabaho. Saan? Nawagan! Lakay, aw-awiran pa'y man ni Bibi taglaba. Nagadung aminan di murang tayo. Masaduta. Paturugan pa isa kan do aglaba. Anya? Kasano apaturuga kat kariring nalaang? O di oray pa makaturog manin sa kan to aglaba. Kaanon tupay nga'y? Aldaw ton sayang tidarang ti init. Imbis amamagaan adagos dagiti ilabak. Awanan Ay kat makaamu kamatan amang iremedyo. Basta masadutak nga gawawir. Rumarak. Ni, papanamanan aya. Basta da papanak. Di mon amuan no sa dino. Sumangpetak tulat ta intong kay kayat ko. Kumusta kan, friend? Long time no siya. Ay, kas makita mat Christy. Abak ko pa yung tinaganak itipito iti kastoy nga itsura. Anya? Sika talaga, Andrea. Saan mat?
Si kalaang ti mangibagbaga iti kastay niya. Ang pwera angaw, friend. Anya nga min ayat ti napasamak. Apay akila at ti panagkalesayo kini Franklin. Jakman ammo, friend. Naklaatak matlaang. Kaslak himat ti kinapartak dagiti pasamak. Imatindarak laang mat iti kasar. Nakisala. Nakiturog iti balay da Franklin. Idi kwan, natulag mat ti kalay sami. Ah? Di mo ibaga a pinikot na ka ni Franklin, friend. Jakam mo, friend. Jakam mo talaga. Ang anyangay nga rod kat adaditan. Talaga siguro nga iso tigasat ko Ti may tulag iti lalaki at jakmat ay ayatan. Bukas na. Talaga adi mo ay ayatan ni Franklin, friend. Mamati ka man kan saan, friend. Talaga nga awan ayat amariknak para kan kuana. Pudno anadaan kami iti anak. Ngam pilpilitan na klaang amaki kaida kan kuana. Kat no jak kayat. Tungpa kas kadadanog tilak amag. Anya? Day tatipod no, friend. Iso talaga maumuma akon. No jak lapang panunutan ti anak ko. Amangan no pinanaawa kun day ja Franklin. Oy, Andrea. Oy, Andrea. Anya ka di Franklin. Di ka man natagari. Amangan numalukag ni baby. Sapay nagrigat a paturugan. Saan nga malukog data? Kita mo no. Narunaga na Nabartek ka manan. Saan mo na? Nakainom malabas Unay kamutan, Franklin. Talaga ka ding awanan pagbalbaliwam, ha? Nusirmunan na tumalangan. Tumalangan, ha? Mala, tumal na ka nga rudan. Tamaturog akmatan. Sana. Parang sakan na kaway mo na. Sakan maturog. Bakit? Anya? Anya ka din na yan. Umay ka man. Anya ka din, Franklin. Ang parbang ka kumamad. Abay, ati mo kaya, ha? At talalaki man niya. Asinot talalaki, ha? Imbagan! Anay ko, patamtimak, Franklin. Di mo masmasan. Masaksakitan, Tadno ka. Sino talalaki, ha? Ibagam mo sino! Awan lalaki! Awan! Awan! Basulyo da ito'y anagbanagak, tatang. Basulyo. Naapay mat kami na basta imanugot kayo. Ngagkalaysa kami ide ko ni Franklin. Anya nga ita. Kitaan niyo man ti kasasad ko iti danana. Nakakaasiak. Ay, Andrea, nakaw. Malaksid asadot tinakiasawaak. Artag kan kumabil pa'y. Di nakam mo at tulungan ka dagiti trabahok iti unag ti balay. Naglaing pa'y nga agimon. Diyak manam mo, anak ko. Ipili ba ngamin ini ti ama ni Franklin nga dan napasabak ka na kayo. Ibumbang lalang ka no, asong batan ti anak na. Iso nga impilit na ti panagkalay sa ayaw. Saan kami mutan anak kapag gagkay kininanang mo? Nang rona, ganda kami ngaron ti baba yan. Wana, ngam dinamagdak kumapay man. Kinasarita dakpay mat kumasakbay anak itulag kayo. Ay, biddo min sakit ng agpay sa anak ko. Ay, jakman amo. No apay nga imanugot akbat anak ikalaysa ka ni Franklin. Pagbababawiyak unay ti panakikalaisak kan kuana, tatang. No kasta, masikog ka manan, Andrea, balasan ko. Wan nga rod na, napasarunuan adagos ni Christine. Husto matkit di iti kasta mamaminsan ti panagaw-awir mo. Wan nga marigatan akmat nanang. Kasano, di nakmat pulos tulungan ni Franklin nga agaw-awir. Agraman dagiti trabaho dito'y balay. Awan pa'y kunana at tulungan nak. Bayang takasaritak tumanan ni Franklin, balasan ko. Sige man nanang, barang da kayo ti danggan na.
Nukas ta nga daramid, ibagam laang tao may ko awiran ti apo ko. Wano umay mulat ta itulod iti balay. Sige man nga rod, nanang. Kat agyaman naklaunay, Awan na nyaman na balasan ko. Iso lang day tati amok ang maitulong ko kan ka. Lakay. Oh, apay ka di bakit? Kasla makun konsensya iti inaramid ta. Apa nang itulag kada Franklin kan Andrea. Makitak ngami iti kastaunay arigat di manugang ta. Ay, di ka managsakot ti kasta bakit? Nabayagan na ita panawan. Duan ti anak na. Ita, ibagam kitin, ang makunkonsensya ka. Taimpilit tamatla ang ti anak takin ni Andrea. Nagaramid talaang iti pabuspusan, tapno agkalaysadan at agos, nga oray awan mat napasama kadakwada. Ayat talaang nga agbaliw kumati anak ta, gapo iti kinasadot kan kinamamartag na. Ay, Ang awan mo't lata, awan mo ti makitak ang nagbaliwan na, nga oray ita taaddan anak da. Isumat lata nga iso. Ginapuno na bakit mabayag mo ito na sinsidiran na kita konsensya. Nakalag tagtagari. Adda ditan, agasawa dan, addan anak da. Gusto lang masiguro tinaramit na. Ay, Lauro. Tulungan talatan ni Andrea ang mga hawawir ka na kitubeng. Kan tulungan tamatlangan ita ka na kita masapsapol. Iti balay na. Dahil talangan ti kasayaatan nga aramidan ta ita. Anya nga itinaramid mo itinagmalam dito balay, ha? At lalaki man niya. Asino ito lalaki mo? Asino? Ibagam tatagtagbatay! Awan ti lalaki, Franklin! Awan! Siguradum lang, Andrea. Siguradum lang. Aray ko! Ibatanak, Franklin! Masaksakitanag! Ibatanak! Ayop ka! Mamuwag lang na sino tilalakim. Talaga patayin kayo! Oh, awatan dati kwarta, Andrea. Ni, analog day ta kwarta, tatang. Idulin mo. Itigasta at aramatam. Imbag lang ay gatang mo karag iti masapsapol dito balayo. Agyaman tata. Awanan yaman na balasan ko. Pasensya ka lang kumanitikas dyan ng ugalian di anak mo. Talagang sangawanan pa nagbalbaliw na. Tata. Agam di kagda nagya. Ikarik, tulungan da ka mang padakkel kan mang paadal kadagiti anak yo. Sigurado ka din iti day tapang ngadeng mo, Andrea. Wan nanang. Nabayagan a pinampanunot ko ti may papaniti da ito'y abanag. Katsi ka ang ngarod balasan ko. Makita kan mariknak mo ti kastaunay arigat mo iti dan na ti anak mi. Iso adida ka ngarod labdan, no talaga adisidito kan nga agabrod. Agyaman nanang. Amok ati yu baybay ang dagiti anak ko. Iso nga ibatik pailaang idakada kayo. Awan ti parikot iti dayta, Andrea. Amo mi asaan mi amaartapan ti panang ipatag ti maysa nga ina. Ang namnamaang nga aywanan, kan ipatag mi ita iti nalablabas pay, ngam iti panang ipatag mo kadakwada, balasan ko. Banag apagyamanak unay nanang. Di kay madanagan. Tano bilang mapagasata na ka makaabroad, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo. Addakan kadayta balasan ko. Namnamaam adimin to ipaidam kan kadagiti anak mo. Kat ulitak manan ti agkidaw iti pasensya. Gapo iti kasya nga ug-ugalian ti anak mi. Pasensya ka lakuman.
Talagan sa nga awan manaknakam day siya at tao. Awan na nyaman na nanang. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro ti mako na agas at mga agasawa. Iso na lang ta talaga adya kon maanusan ti kasjay nga ugali ni Franklin. Iso talaga kayat kun ti umadayo. Iti kasta, maliklikak matan ti kanayon apan ang kabil na kanyak. Barang no isunto matan ti pagnakman na balasang ko. Sapay ko mga rod takas tangag pa iso nanang. No talaga asan pa'y lang agbaliw. Diyak laamon, no anyan to ti pagbanagan ti relasyon mi nga agasawa, nanang. Diyak manamo no apay akas jay ti kinapartak idi dagiti pasamak. Diyak man laang nakapagkadkad apulos. Ti may sa siguro arason ko idi ket titawan ko. Dandaniak ngaminan ag 30 idi. Ket gapu siguro iti buteng ko asaan akon ang maasawaan, iso adya kon nakapagkadkad pay. Iso na laeng tadakkel met gayam abiddo ti panakikalaysak ni Franklin, gapu iti kasjay agalad na. Ita Miss F addaak ditoy Taiwan ang makitagtagkat. Diyak pa'y nagaw-awid manipod nagabrudak. Adamatan iti junior high dagiti dua nga anak ko. Kat planok ida apagturan ditoy Taiwan iti mabiit. Kayat kon ang makisina ka ni Franklin, gaputa kayat kumeten awaya-wayaan tinagbaetan mi adwa. Nang rona, kat adamatan na sarakak alalaki, nga iso tinakariknaak iti pudpunno a panagayat. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Andrea. Ken ka pagayam, Andrea. Panagkunak ket adda amin ken ka ti pangeddeng. Anya ngay nga rod no talaga asan ani Franklin ti lalaki aparakin ka. Karbangam mo ti agayat ken paayat pagayam ko. Kasaritam anasayaat ni Franklin, iti kasta awan to ti agbalin aparikot iti nagbaetan nyo. Ipakaawat mo kenkwana ti amin, kasta metten kadagiti anak mo. Alakastan pagayam Andrea ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. May samanen anaimbag, naragsak ken na bendisyon nga aldaw ti nakikablaaw kada kayo amin. Ti pakasaritaan nga intaikan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpaylinged itinagan a Katrina, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas may papanken ayat. Gapu iti panagayat ko kanin Nathan,
Inpaay ko amin a panagayat ken pammateg nga iti udi ket syakmet gayam ti agbanag a nakakaasi. Ket tapno nalawag ti amin kastoy man nga rod ti pakabuklan na. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Nathan. Anya ka di basol ko. Wano pagkurkurangakan ka tapno saktan na kakastoy. Ibagam. Bakawanan na ko, ma. Saan po nga ayatin ni Isabel? Sika lang di ayatek. Anya. Aklo na ka nagbinduta ka. Nakasagana ka agbalbaliw para kan ka. Nathan. Ika na kiti last chance. Tapos panagnak ko kan kati panagbalbaliw ko. Kat ikarik asan ko asayangan day tagundaway. Diyak ka mo na anya ti aramidan. Nagsakit day tingin naramid mo kanya. Amok ti karirik nam, Katrina. Ngam amok ama makawan ka. Iso pangasim ko ma. Ikan na ko ma iti maudi agundaway. Una yan ti kastoy. Ti rumbang nga aramidam, ikam iti pagnakman day dya akaayan ayat mo. Saan arumbang nga aramidan na kan ka ti kasta? Ay, una yan ayat ti kasta a boyfriend. At dala nga rudan amin kan ka ag babae pay laang. Day tangarod ti jak maawatan. Ipapay ko matamin. Iti amin arigat na. Adda aklat ta. Iti ragsak na. Makipagragragsakak man. Ngamtyak man mo. Ay nauna yun ni Nathan aya. Napudno akan kwa na. Iso ang masaksak tanak akastoy. Sapay lang kumata saan na asayangan ti gundaway nga inted ko kan kwa na. Ay, agpanunot ka na imbaga na kaw. Tatang. Ay, mau manakaw. Ti ayat, rumbang asaan nakaapas-pasakitan. Saan nakangaikan iti banag apakadagsenam. Agam no kasta ti ipapaay na. Ay, saan nga ayat dayta? Ngam ay ayatak ni Nathan, tatang. Anya? Siguro, panubok lang para kada kami ti inaramid na. Ngam saan namat akayat asawan, nga agwin naswas kamin. Gapo lang ang itiday di a babae. Amok nga'y ayatin nakmat ni Nathan. Kas iti panagayat ko kan kwa na. Padakan ka dayta. Ngam sapay la kumata di mo itad amin kan kwa na. Mangibati ka para iti bagim. Masikugak, Nathan. Ah? Oh, apay kasta tilangam. Saan ka kadian naragsak ang maadaan tan iti anak? Ay, saan matakasta? Naragsakak? Mabit lang. Mano abulanan ti sikog mo? Duwan abulan. Iso apang nga asim ta igaad mo ti agtrabaho. Saan man apara kanya. Ngam para iti agbalin nga anak ta. Wen, ikarik dayta kan ka? Liklikam kumandag iti barkada. Kas kada bisyo. Panunutom ti agbalin nga anak ta. Wen ka ni. Nagiti amin asaan ang nasayat nga aramid ko. Ikarik abaliwak. Para ka na kayo iti agbalin nga anak ta. Masikog ka kunam, Katrina. Wen, friend. Apay anaramid mo dayta. Ha? Siguro, panagkunam, no maaddaan kayo iti anak kat agbaliw ni Nathan, anya. Saan mo't akas na, Elisa? Anya nga rod? Ay, basta. Ay, agpanunot ka kumana imbag friend. Saan kayo pa'y nagkalay sa kaninatan? Maaddaan kayon iti anak. Ngam, saan nga umdas day tarason? Tapno agbalbaliw ti may sa tao. Ha? Ala, sapay la kumatag nakamatan ti kayan ayat mo, friend. Anya ka din daytay nga aramidam, Nathan. Ha? Anya ti bagba?
Di ka man naging didingawan ang mom. Ah. Nabasak dagiti conversation nyo iti babaim. Anya, aglibak ka pa ilang. Kunaklakit din nagbalbaliw kan, tamaadaan tan iti anak. Nga mapay, anya ka di pa iti sapsapulam iti sabali a babaeng awan kanya. Ibagam. Pakawanan nak. Diyan kaya yata ni Joan. Awan relasyon mi. Anya, agdadata lang arudan, aglibak ka pa ilang. Unay kan, aglablabas kan Nathan. Saan kun nga mo na niya taramida, tapno lang agbalbaliw ka. Oh. Inikan ka idin iti last chance, tapno agbalbaliw ka. Nga mawan lata. Pangaasim ko ma. Ibagam noan niya ti amo may papankadakwada, Harvey. Katrina, pasensya ka na. Anyang ingarot kat imay kamot kanyak tapno agsaludsod. May papan ka ni Nathan. Ibagak ti amok. Ngam pangasim ha. Di mo ibagbagakan ko na anak sarita tawan. Mangnamnama ka. Sipod pa eh. Amok nga dan relasyon da Nathan. Kan Joan. Anya. Kanayo na palagi pak ni Nathan. Nang runa hindi na ko na kanyak. Masikog ka. Kanayo nga ibagakan ko na agbalbaliwan. Tagbalinan nga ama. Angam, awan matlata. Anya. Diyak man amo iti dahi ataw. Hindi kagdanag. Diyak mauma amang ipalagip kun kuhan iti dahi toy. Agyaman ako na, Harvey. Nakasaritak ni nanang kentatang idi na minsan ngal daw. Kaya't da nga kalaysatan, Katrina. Ha? Tikat ni nanang, sakbay nga ipas ngay mo ti agbalin nga po ko da. Kaya't nalpas ko man ti pan nagkalaysata. Nasaya at dukas na. Kaya't mo saman, umanugot ka iti singasing dananang kentatan? Pagsayaatan ti pamilya, apay kit tinasaan. Agyaman ako na eh. Iti kinado ti nagbasbasulak, ka nagkurkurangakan ka. Kaya't mariknak lata ti kinapundong kanyak. Sabay ko mga rod, tadi kan tumauma kanyak, Katrina. Sigurado ka kadi, iti day ta desisyon mo, friend? One friend. Ay na, jak amo na niya tibagakken ka. Naimbag man, tauray kasano, ti kinababaero day jay Nathan, kat umanugot ka lata apay kalay sa kenkwana? Friend, maaddaan kamin iti anak. Iso amamati ak amakaamiris tong matlaang. Ay! Saan man nga ita, ngam amok amadanon tulat na. Jak amo no kinamartir mo dayta. Pasensya ka lang kuman iti panagsasao. Panangisakit ko lang kan kagayam. Saan lang akas gayam no di kat kabsat. Ha? Idi na amuan na masikog ka. Saan lata nagsardang iti saan anasayat nga aramidan na. Kasanong tulangan no agkalay sa kayon. Friend. Ay na, denggem dati ibagbagakken ka, friend. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo, tapno agbalbaliw ti may sa tao. Tandaanam dayta. Sigurado ka iti desisyon mo. Uwan tatang. Anda kang kadayta. Tatang, kinapudno na. Ado dagiti mangibagbaga kanyak. Ano mabalin kat sa anak pa'y apaikalay sa kininigdan. Ngam amok ngamin nga isumat ti pagsayaatan ti pamilyami. Nang runa iti agbalin nga anak mi. Wala ngam panunutom kumamot tabagay. Uray maminsan laang. Kanayon mo a panunutan ni Nitan. Ngam si Kangay. Kumusta Kangay? Ha? Maminsan pa'y. Panunutom ti bagay manakaw. Nakaragragsakak, Nathan. Kastakmat bakit? Nakaragragsa ka. Kaputan alpas ti aldaw ti kalay sa taan naragsak ti amin.
Nangruna ti agsumbangir a pamilyata. Jak may ladawan ti ragsa ka marikrik na kita. Nangruna unay kanyak. Gaputa manulaangan abulan ti orayan. Ipas ngay kumatan ti anak ka. Excited ako, Katrina. Diyos ko. Sapay lang kumataday to yun ti rugi ti panagbalbaliw mo. Wen, di kagdanag. Talagang agbalbaliw akon. Para kada kayo. Aping ita ka lang. Itay pingagsang-sangit ni baby. Siguro si katisap-sapulan na. Ay, pasensya ka na. Nag-overtime kami niti trabaho. So, naladawa ka nakawid. Naturog ka din ni baby. Naturugan tadi na kan nauran. Mabit lang tagpulasa ka. Saklutak ti anak na. Tapno makapangan ka matan. O sige, tani mabisinak matan. Agpulas ka ko na. Ngam di ka mat maibatan day ta cellphone mo. Ay ko, pasensya ka. At ngamin, ibagbaga ka ni Harvey. So, kachat-chat ko ita. Ala, ibagam no anyaman day ta ibagam. Sublatang matan ni baby. Mga anak, no saan ka pa'y amangan? Kumusta ka matan, honey? Ayos lang, honey. Nga marignak ti pa nagkapsot ko. Siguro, iliw ko kan ka ti makagapo no apayakas to eh. Di ka madanagan tagkita tayong tunbigat, ha? Namnamagday ta, ha? Wan, honey. Awan mo tin kariking ka, Jack Tinungpal. Sige. Medyo busy kita. Awagan kan tulatan inton bigat, wan. Bye. O anya, Nathan. Aglibak ka kadipay kanya. Itatanangag ko amin tinagsaritaan nyo kini John. Itay ka pa iti likodak. Wan, iso anangag ko amin. Kunaklakit din no nagbalbaliw kan. Ngamsaan matgaya. Katrina, kastoy, pakawanan nak. Pakawan ko nam. Manon at yan sa tintan ko kan katap nagbalbaliw ka. Para iti anak ta. Ngamawan lata. Diyak amo na niya daramidag Nathan. Dito'y gayam ti pagsarsarakan nyo iti asawa kanya. Awanan ka iti bain a babae. Tinungpanak maglatan. Katrina, Houston. Saan ko asardangan day ti a babae? Mabit lang, Katrina. Makunam lang nga asawam ni Nathan. Gaputa nagkalaysa kayo. Ngam siyak ti ay ayatan na. Saan asika? Nathan, agsao ka. Tapno sardengan nak daytoy a babae. Houston, agawitan, Katrina. Pagsaritaan ta daytoy iji balay. Saan kuma ditoy? Ala, agawid kayon. Ngam daytoy ti tandaanam, Katrina. Uray anya pa'y ti aramidam a panangitali iti asawam. Ti puso kan panagayat na kat adalata kanyak. Amok asyak ti ay ayatan na. Saan asika? Panagkunak kat inaramid ko matangami nakabalak. Ngamsaan gayam nga umdaskan ka. Manumatan adaras ngay nikan kay ti tiyan sa tapnog balbaliw. Ngaman niya tinaramid mo. Katrina. Nadantay ti anak. Manugot akapay kanlay sa kankan. Ngaman niya ita. Kunaklakit din noong dasdagi dyan ngay naramid ko. Ngamsaan matgaya. Baka wanan na ko, ma. Diyak kaya tanti agkaripay ka. Ngayon magbalbaliw ako. Aramidak ti amin. Tapno maliklikak ni Joan. Saan? Manipod ita. Itad kon ti wayawayam. Nalabit ang husto ni Joan. Nagkalay sa ta. Kanadan anak ta. Ngamiti puso kan kaunggam. Isulat ta tinagyan na. Pumanaw kan dito'y balay. Katsapay la kumatag na nayon kiragsakyo iti dayjay a babae. Sapay la kuma. Dayta ngamin ti ibagbagakken ka, Katrina. Ngam di ka mat ngamin dimngag kanyak. Una yan ti kastoy, friend. Mabalin mo mga ikaso, Ida.
Apay ngay, asaan mo nga ramidan? Saan? Dumtang tulat ta ti karmada. Saan pa ngay ta? Nga masiguradok adumtang to. Ay, day ta dya ibagbagak idikan ka. Saan nga umdas ti kaadda ti anak ken panagkalay sayo tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Anya ngay ita, sikatin nakakaasay. Wan nga rod, friend. Numabalin la ko mga isubli tinapalamas. Inaramid kon. No idi pay la kumadamo an amwam nga da sabali a babae iti biyag na. Nakiwin na suwas ka human. Angam saan mat? Ayos lang ang friend. Basta amok iti bagik asa anak anag kurang kankwana. Nadalos ti konsensya. Ay, sa bagay matkit di Ala, amok akabaulam apadakkelan ti anak mo asiksika Di ka mapukawan iti namnama. Ngadan tulat tamat sumangbay iti biyag mo amangayat ken ka iti si pupudno. Mala, saan ka nga agliday, anak ko? Di mo sayangan, tikas kan kuha na. Tatang. Bayam nga agragsak ita itikas dyan nga raramidan na. Ngamadan tulat taguntaway, maamiris na, nga iso tinagbasol, ken nagkurang. Sapay la ko matatang. Ngam no dumtang tumanday ta ka nito. Itapay la. Ibagbaga kun asaan kun tupulos nga aklonan. Umdasan dagiti inaraaramin. Kan dagiti imparparik na nakadra kami nga agina. Tapno itadmin ti wayawayana. No may papan iti anak niya. Saan ko aparitan nga umay na sarungkaran. Ngam no may papan iti panagsublina. Saan? Ay. No idikat kanayon ko nga ikan iti tsansa. Saan itan tatang? Nabanugak matan. Ay ayak ti bagik kapukan ko na. Ngam bumangunak para iti anak ko. Saan akaraman ni Nathan? Miss F, nagsakit ti inaramid ti asawak. Impaay ko amin ngam saan gayam nga umdas para kenkwana. Nagrigat ngam intad kon ti wayawayana. Inaklon ko nga urean niya pa'y ti aramidek ket sanak amaayat. Ket ad-adalaang amasaktanak no ipilit ko ti bagik kenkwana. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanangi drama ditoy surat ko. Toy pagayam mo, Katrina. Agyamanak pagayam Katrina iti daytoy apakasaritaam. Husto ti amam ken ti gayam mo asaan nga assurance ti panagkallaysa tapno makuna nga agbalbaliw ti maysa a tao. Banag amang palagip kada tayo, asakbay tayo nga umanugot iti maysa a banag, ket panunuten tayo pay kuma iti mamin anu adaras, tapno awan ti pagbabawyan tayo iti udina. Alakastan pagayam Katrina, ket agyamanak iti ingka panagsurat, ken panangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donabel Aran. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan,
ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritan ngayon tayo kanbiag ita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Efren, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbagngal daw kada tayo amin. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Efren. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko ang madama apagdaldalanak ita. Kababain man ngam inturturad kon, gaputa amok apakaadawan daytoy iti adal. Ket kayat kumatlaangan akiddawan ti kapanunutam, may papan iti inak isalaysay. Adain kasar ko ngam saan nga iso ti kadandanak ita. Adda may nga anak mi ket isulaangan ti rason ti komunikasyon mi, ngamin adda meten bukod na a pamilya. Aklonek asyak ti immo na anagaramid iti may kaniwas. Minansyaak ti sagrado akalay sami. Iti agdamak ket empleyado ak iti may sa akumpanya ti lugan. Inkabbalay ko nga rod ni Grace, ti babae anang isukatak iti asawak. 5 atawan mi metten nga agdenden na ngem awan anak mi. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawam ti agsukat Efren, aldawan, jak kaya ti maladaw a makimisa. Huwag ka di bakit? Nalpasa ko no? At ito tulbag. No kahit mo umunakan jalugan? Ay na, agawaam kit di, tagkid dantan a bumaba. Pabit lang nga rod, tag sapatos akon. Ali, partakam nga rod. Nakabaybayag ka nga gunggunay. Wen. Amo a Domingo ita. Sigurado nga dumanan ti tao. Matraffic tan tumanan. Awanan karkaro na maladaw ta. Ay, nakabaybayag kan tumat kami nga gunggunay. Ate mo pa iti babae mo. Relax. Everything is under control. Atay ta. Dalpasa. Mala. Mapanta nga rodan bagat. Sa dino ti papanam, Efren? Sa dino pa'y kumangay. Bakit? Sumrikak iti trabaho ko. Sigurado ka? Yes. Anyat orasan. Apay nga itakala nga sumrag. At dan samat tan sabali at trabahwam, Efren. At ay taka manan bakit? Mangrugi ka man ako na ako. Mapana nga rudag trabaho. Hindi uray awagam ni Pari Leo. Damagam kinkwanan ng sumrigak itay di opisina. Siguradom lang, Efren. Di ka agkam-kamali kunak manan Wen, kunak lang nga rudag. Hindi uray sumurot ka. Idi kasta, mapnag ka. Sayang pare. San anak ka umay ni bakit mo? Wala nga rod pare. Nag-overtime na ka nung kami ni Jeparlo. Tinaksayaan pare. Ipalkutan ka lang ni tiyawid mo. Iti kasta, maramanan namut ati handa ni bakit ko. Sige man nga ro. Bagla nga pasalubong kumatkin ko ala. Wang pare. Ang kabailampay ka rin tagmanayaw. Gato na pare. Siyak pa iti ko na. Saan nagpaya na bartag? Nakainumak labas si pare. Sa bagay pare. Basi mo lagamin tininom tayo. Nagawid mo nga minatagos. Dagiti katrabakuan ta. O nga rin pare. Tudwata mo gaya mo na nabati dito eh. Mga mahihinang nilalang. O nga rin pare. Nay pare. At ang sama awag mo. Amangan na ni commander na ita. O nga rin. Ay kasong bata mo na pare. No di mo man kayat ti maalmalay. Nan, kitak man ta cellphone mo, Efren. Abay ti cellphone ko bakit? Ang mga notila manan in-chat mo idirabi gapo iti bartag mo. Mudto iti cellphone mo kunak. Ay unay ka lagi din ay. Awan. Atoy. Ay na, Efren. Amukan. Amukon ti style mo. No kunak nga awan. Naginom kami laing itirabi. Kalpasan na, nagawid ako.
Balay trabaho. Trabaho balay lang arudin tayan ko. Ngam agsuspetya ka ba lang. Kat, makaungat ka. Agreklamo ka kasta ka de. Saan mo yun? Bakit? Ibagbagak lang. Mapaisuan ka siguro. Iso akasta ti reaksyon mo. Ay, magamo ka. Wanya ti panunutan. Basta awan ti inchachat ko a babae iti rabi. Period. Nagawid ka ba't friend, anak ko? Apay, ada ka di manan parikot yaw ka ni Grace? Awan man anang. Masurunak lang kami. Itian niya. Ipapini lalaki din. Ngadda ka naman ang katsajat ko babae. Anya. Makapikon mo tikas dyan ibagbagana. Inton ko, impay-pay sukon. Ay. Di ka man agar-aramid, friend. Inaramid mo lang aruden, ide. Aramid manan. Kasano? Kat aramidag lang arut amin nakabaglakon. Tapno maliklikak lagi ang banag. Ngam kasla idurduron nakmat ni Grace nga garamid man eh. Ay katagbalbaliw ka nga minan na anak ko. Saan kami na kumkumporme ti mapan mo itchat-chat no ititek sa babae. Laglagi pa nga iso tinagsinaan yaw nga gasawa. Kita amita. Agrebrebel di jay anak yaw gapo itikasta nga aramid yaw. Ay. Madanagan siguro ni Grace. Nga men, isumat tiwagas anagamamuan yaw. Day tapisbok. Ang mga nuti ko nanak at makabirok ka manan iti sabali apang isukatamken kwa na. Liklikam nga minan ti makichat iti asino dita a babae anak ko. Iti kasta, awan panggapuan na nga agimon. Nabartag ka manan, friend? Saan man bakit nakainom lang? Apay, asino ti barbartekam, ha? Siyak ka di? No naumakan, agsinatan, kat pumanaw ka matan dito'y balay ko. Anya ka di maninda kita nga ibagbagam bakit? Nakainom labasin na ta, nagadumanin alablabitam. Kabisado kan kunak manan. Amok nga damanan kalukwan nga aramidam. Ayun na ikan, Grace. Puro ka suspend siya. Awan kinapudno na kita nga ibagbagam. Nagbalbaliw ako. Sika lang, ti babae nga ipatpatag ko. Dahil tako matikanayan mo laglagi pa. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang? Grace. Oy, friend. Laglagi pa ma? Saan ka nga umububing? Iso ama kaammo ka no di ka payla ang balbalew. Kabaro-baro da ito'y abara. Akin ko pa nga tayo ito'y. Tinasayan. Dito yak pala. Agurdirak man kiditibir. Pagururayak asumaruting titudo. Sakto agawin. Waiter! Ano ti order mo, sir? Mira. Siya nga road manong friend. Kumusta kan? Imbag man, ta na isarong ka dito'y pwesto. Nakusta? Sikatakin ko kayo dito ba? Wan, kinapudno na, kaluklukat mila ang idinapan alawas. Wow, talaga business-minded ka mo ta, ating ko. Saan mat manong friend? Sakto lang. Oh, itataam mo mon dito'y. Kanayon tumat siguro ti umayan niya. Ikaw na. Ang pag-gusto mo't ngamin. Ngayon pigsa na titudo ito. Nakamotorok ngamin. At saka maikarga ti kaputi ti motor ko. So, naglinwak bi. Talaga nga everything's happen for a reason. Anya, mano. Wala. Aywan gayam. Agbirbiro kak iti mabalin nga agset dito'y. Oray Sabado kun Domingo laang. Mga no adam mo. Ay, siya ko na. Anya? Wan. Siya ko. Dahil talaga nga. Basic. Kapailak mo ti aginterten gay. Sabado mat ita. Ngam apay anak kasukat ka, friend. Wan bagay. Aggigak kita. Sa dino? Ijay at akabarbaro abari jay. Sabado kan Domingo ti inted takin bagi. Ngal daw ti set ko. Asino nga iti kadwam? Bawan.
Siya lang bakit? Solo performer. Adda kasi nublat ko. Kalpasan timay sa oras aset ko. Anya oras kanto ngay amalpas? Parbangon to na bakit? Maturog kanton. Iti kasta. Saan ka mapuyatan? Agtuktukak tulatan. Intun sumang petak. Kayat mo asawan. Regular kandita. Imbag man tainik kanda ka itigi. Kat kabarbaro day tabar. When sigod ngaming amok takin bagi. Iti day jabar. Ay kat say-saya atam nga rod ti agtrabaho, friend. Siguradwam at talaga at trabaho ti asikaswam. Adtoy, uminom ka pa'y manong Efren, pangururayam itilaset mo. Wala. Apa gusto? Medyo namagaanan ti karabukob ko kahit. Nagpalutong ak iti crispy pata ang pulutan. Wow, naghihimasin. Ay, uminom ka ba ta? Ag-cheers ta. Sige, ngambasit lang ang mga nudyak makaawid ijay dagos ko no masubra at ti uminom. Awan parikot iti day ta. No kasapulang itulod ka. Di itulod ka ijay dagos mo. Anya? Sika at talaga manong Efren. Budno ti bagbagak mira. Sige, wanan. Aginom tangaron. Ngam siguradwam lang nga itulod nak manong. Wen, danag mo na ya, adi. Pakarang sakak unay, iti magitulod kin ka, boss. Pare, friend. Apay pare Leo. Nagpintas kin nagsiksi magayam ti bagbangamakin kuko iti day ti abar. Ay wala pare. Ay sus pare. Nakajakpat ka mga ruran sapay kaubingan na siya. Tangin mo pare. Ang mga noda makangagin ka. Kitaan niya pa iti panunudan na. Nakasta. Naka-score kan pare. Saan mo pare? Awan plano. Kan may isa. Ubing pa'y ni Mira. Malaksit iti dayta. At ang boyfriend na. Ay sus. Di nakmalay ti kakasta pa nagrasrason pare. Todo tinay ka man ako na akong. Sigapay mo. Kano, kakasta ti type mo. Imposible yan. Kano tamag ko akanahin kayo kanong agkuyaw. Sigapay pare. Nakadamaga man ang iti data. Pulnong agkuy-kuyo kami. Itultulog ko lang matijay tagos na. Alpasan na, agawit ako mantayin. Kaslagat mabate pare. Di mo iba nga. Alagbalbaliw ka. Dita kasalas amaturog. Anya, ne, apay mananaya ba kayo? Jak kaya ti agat arak akaida. Ay, basit lang matinin mo. Uray pay, basta dita kasalas amaturog. At to'y ti ulas kanpungan mo. Unay gamutin, Grace. Asino ti kachat-chat mo aparparbangon, Mutoy ti cellphone mo. Cellphone ko man nga. Mutoy ti cellphone mo kuna. Asino daytoy Amira, Efren? Dahito ti busko. Iso takin bagi iti bar. Apag sesitak tunggal Sabado ken Domingo. No kasjay nga agclose kami ni ti bar. Itultulog ko dagos na. Saak tumutin agawid. Anya pa'y ti damagam. Apay aya amasapul nga itulod mo. Kat nagadumat ti taksi mabalin na pagluganan nga agawid. Manmanon ti taksi no kastoy nga oras. Ken maysa, agawid ak mutlangan. Awan maggakas na no imutor kon. Sakto itulon iti dagos na. O niya, adda pa'y ti ibagam. Tanawanan, maturog akon. Uminom taman ket di manong Efren. Ay, wala. Hindi talaga ya. May-mayat man hindi kumanda. No medyo ma-charge, di karabo ko. Medyo lumukay ti boses. Wala. Itay ka pa'y ngamin apal-paliiwan, manong. Kasla nakaununag ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Ay, kung awan. Adalang katachat ko. Ni ka di bakat mo? Ay sa, bargatak. Agay-ayag namin itikig. Iso na lang ta kori man. Kori ipot.
Kunaklakit din nun ni bakat mo. Nagatidog ngamin katichat mo. Ha? Ay nakasta kami ngamin itinobyo. Kas ita, agap-apa kami manan. Ne, anya mo ti pagap-apaan nyo, Mira. Sobra ti kinasiloso na. Kinapudno na. Pag-imunan na ka. Ha? Anya? Ne, kasano ko mga pag-imunan na? Di na kaya ti panangitultulod mo kanyak ijay dagos mo. Agtaksi akla kanon. Amangan kano ngamin no adda milagro nga aramidan na kabayatan ti panagkuykuyog na. Gapo iti asar ko. Imbreak kon. Ay, kinapudno na. Kastaman ni Grace kanya. No kasta. Pudno ti mapalpaliw ko. Wen, masursurunak nga rudan. Inton kwan, ipay-paysukon. Adayta, alaam amin ang akagawaam kat pumanaw ka ni friend. Panaw! Bakit apay man rin aya? Di kan agin didiam mo. Ada nakakita kada kayo iti dayjay Amira. Nagkuyog kayo arimor manipod iti may sa hotel. Anya, di ka makatagari? Ngamin pudno tinaydanon kanyak. Bakit? Awan kinapudno na dayta. Iparang mo kanyak, tinangidanon kang katagsarita kami. Ibaga, tamang ipakita iti ebidensya at talaga asyak tinagita na. Di ka kumabot basta-basta mamatilat na. Siyak ta asawam. Iso arumbeng na laeng. Asyak ti patjem. Di mo't adabar apag sesetang ni Efren? Apay no ijay langan ti papananta? Ay saan? Diyak kaya timapan ni Jerona. Ang mga numabarte ka kat makaaramidak pa iti sana may parbeng. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan, Grace? Ado timang mangag ko at chismis may papankadakwada iti kampay ide kat boss na. Kuna namat nga awan kano ti kinapudno dagita madamdamag ko. Kat, mamati ka mat? Kaya't ko asawan, patsyem ka di at talaga nga awan madi nga aramidan ni Efren? Nga awan babae apagluklukan na ita. Makaamumatan ni Efren no agaramid iti Jack magustuhan. Amo namatan ti ugalik. Ha? Saan man kit dito ti pagsaritaan ta? Imay ta dito'y tapno ag-relax. Saan kit atapno ma-stress? Sa bagay. Ang ginom takit de. Adto'y ti basom. Oh, Okay. cheers! Cheers! How can I tell her about you? Kasano day to yun, Efren? Masikugak samatan. Anya? Ne, kung naman no adatum tumaram nga agas. Tapno saan ka hagsiko? Ay, naliwayak nga rod idinaudi nga da napasamak ka data. Anya? Tinasayat, mga lakay ti pregnancy test. Iti kasta, maamonta no talaga amasikog ka. Day tamat lang ang tiplanok, Efren. Ang kasanon no positive ti agbalin a resulta. Ha? Ay, kukwa. Okay lang no di nakabailan nga itakder. Maawatan kamit keti. Ngamin, adamat nga rodan kaliblive-in mo. Diyak mabalin nga ikamat ti bagit. Ngamin, amok mat ti sitwasyon mo. Mira. Tidawatak laang. Di munto kumapaglibakan asikati amati ubing no bilang laang. Kat pagyamanak unay, no aramidam to ti obligasyon mo, kas amati agbalin nga anak na, Efren. Hoy! Sika babae! Ha? Umay ka man dito! Tinok ko! Imbatan na! Day tatirumbagan kagatal a babae! Amom lang arudan nga da asawa ni Efren nga nagpasilog ka bayla! Anay ko! Abel! Ano tumapos po sabak dito? Efren! Oh my God! Aping agsipat ka ngay bakit? Nagpuskol tarupang ang mga wag pailaang kanyak iti bakit! Ulbod ka! Awanan kayo itibain! Bakit? Agparbeng ka ko, ma.
Di ka kumamot agis skandalo dito, oy. Kababain ka lagi tita tao. Mabain ka nga agis skandalo ak. Ngam di ka nagbain anang ni hotel iti dayta babae. Mabain ka nga agis skandalo ak. Ngam di ka mabain iti kinagatalyo adwa. Bakit? Agsinatan, Efren. Alam amin ang akagawa am ijabalay kat pumanaw kan. Agdan na kayon iti dayta babae. Total, masikugman tan. Grace! Grace! Kasano da ito yan, Efren? Mira, pasensya ka na. Awakan kang tulangan. Apa man ang makapagsarita kami kini Grace. Ala, palawan ka. No kasta, da kayo ti Mrs. ni Efren? Wan ma'am, mayak, taumay ko ibaga, ano mabalin, ikatan nyo iti trabaho ni Efren. Ha? Ikatan nyo, iti kasta, maikan iti pagnakman na. Pasensya kayon, Mrs. Ang panag ko na kat saan abasta ikatan mi ni Efren, no awan mat ammo mi makagapo. Ay kat syempre, gapo iti kinababaero na madam. Ikatan nyo, iti kasta, maawanan iti trabaho, katagnakan. Iti kasta, di nan ulitan pa iti kasjay nga aramid na. Mrs., pasensya kayo na talaga. Ngam no may papan iti daytabanang, outside kami dita. Ngabin, personal abiyag ni Efren daytan, saanan amay papan iti trabaho na. Anya? No para kanya, nasaysaya at siguro no da kayo adwatag sarita. Pasensya kayon, Mrs. Bakit? Sorry ka din. Pangaasim, pakawanan ako. Saan na maulit? Promise. Ikarit, agbalbaliw ako. Namin ano kan anag kari, Efren. Ngam awan matlata. Maumuma ako na talaga. Di ko na makadi. Sa anak amasaksakitan iti kastangar aramidam, ha? Grace, bakit? Pakawanan ka iti may sa kondisyon. Ha? Anya dito, bakit? Ibagam, aramidag basta lagit ni mapakawan na ka. Manipod ita. Saan kan amakisinarak iti dayja amira? Putdemon ti anyaman a komunikasyon nyo. Katlipatam nga adda anak mo kenkwana. Anya? Nalawag tinangag mo, Efren. Kat maudin daytoy apanang pakawan ko ken ka. No aramidem pa'y maminsan. Talaga nga agsinatan. Bakit? Wan. Ikarik, saan na maulit? Promise. Kumusta kayo matan ka ni Grace, anak? Okay lang matala. Okay lang ko namang kasla na liday kamat. Kasla sa anak aminin ang naragsakit ito, nana. Anya? Nay, anya ti kayat mo asawan iti dayta, Efren? Di ko nana, napakawan na kon. Ang panagrik na kasan. Ngamin, ang kanayon naman nga isidir di napalabas. Malaksi di ti dayta. Pinaritan nakpay amang ted iti sustento karagitan nak ko. Tunggal marabyan ang agawit. Pasabtan nak idag kakasakit asarita. Kaslawan maitultulong ko ijabalay. Ay. Nanang, amo ka nakabasolak. Ang itiday jay. Iparupa na mo't launa yan ang managbasolak. Kaslawan mo't mading ugali na. Kasla pa nagkita na itibagina kit perfecto. Ay kat aganos ka. Taisumat ti kinayat mo, anak ko. Nanang. Awan ti pabasulam. Ngamen, sika mo tinagaramid iti dayta. Sika tinagaramid iti gasat mo, anak ko. Miss F, adupay dagiti jakon inlanad a pasamak. Kinapudno na talaga a jakon makaanos. Maumuma akon iti ugali ni Grace. Panagriknak kat napukawan ti panagayat ko kenkwana. Adda dagiti gundaway nga okay kamimet. Ngem pagamuan kat apapaan nak. Inton kwan isid-sidirnan ti napalabas. Aklunak met abasol ko ti amin. Ngem rombang kadi nga isidir na ti napalabas.
mariribukan una yan. Jakon amon no anya ti aramidak. Adak ita dito'y balay dananang ko. Sang kaibaga ni Grace nga agup uparak manan kano iti ayan ti babaik, iso ajak agaw awid iti ayan na. Sapay kumata matulungan nak, to'y pagayam mo, Efren. Ken ka pagayam, Efren. Awan ti sabali ang makasulbar iti agdama aparikot mo, no di si kamatlaang pagayam ko. Adakin ka amin a desisyon, panagkunak kat nasaysayaat no kasaritam ni Grace. Agsarita kayo iti nasayaat. Ipalawag mo kenkwana ti amin. Ibagam kenkwana ti marikriknam. Di mo itarayan ti parikot pagayam ko. Agawid ka iti ayan ni Grace kat sangwam. Kasaritam iti nalapat. Iti kasta masulbar ti madama a parikot yo. Alakastan pagayam, Efren, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.